so tawi ƴiwol dari bonɗo guinaati nder suuɗi ma sanam ronde nanne so hoore sanam ɗappandi on so tawi aɗa waɗa alhaali maɗa yakare ma ene yurmi kol wiɓe hal yastawi al a'ma wal basir hal yastawi men fotodira al a'ma gumɗo wal basir jiyowo on ɗo gumɗo ɗo kefeero jiyowo ɗo ko julɗo beele gumɗo e jiyowo ene poti gumɗo joni yiya ɗo gaska reno yiya ɗo jullaɗo yiya ɗo fowru to gamba dow lekki gumɗo kañum joɗo ha maɓɓe ɗo nayi walla yaha yulɓito e gaska maayi ndeke julɗo e kefeero ni mbaɗi julɗo o woni jiyowo o kefeero woni gumɗo ko tindi ko misal am hal tastawi zulmatu wan nur walla beele niɓɓereji e annoraji beelano gono gotum Allah ina namdi en niɓɓere ƴamma ƴiwonde taw lewru ne hirri ƴiwonde watti hen tan a yaha yiyata jaɓɓata e lewlewal jamma sappo e nayyi ɗum gotum wona gotum ñalawma kadi ɓuri leɗɗe aɗa yiya ko fayema aɗa yiya fof deke niɓɓere nde woni keferagal ko niɓɓere limanagal woni nur woni annore ɗe gona gotum am walla ja'alu lillahi ɓe mbaɗani Allah suraka aɗinde ndi ɓe mbaɗani Allah malaikaji no sanamuji men noon wi kanji Allah fof ko ɓe Allahji halaqu beele kanji kam ɗi tagui kanji sanamuji ɗi e halqihi honnoon tagiri ni kolle en ko sanamuji tagui sanamuji hay mbatta mbaɗani hay mettilɗo ɗi mbawa wadde Allah kañum tagui fof fatashabaha al khalqu ma taw sanamuji ɗi koko tagui tagore nde jillodira tagore Allah nde majjodiri taw so ari andata ɗum ɗo ko Allah tagui ɗum ɗo ko sanamuji tagui mataw ko noon wadde a famidi fatashabaha nandi jiɓi al khalqu tagogo alayhima dow maɓɓe ɗum waɗi fa tagidu istihqaqa ibadatihim bi khalqihim fami joni noon Allah yima taw wadde sanamuji mon ɗi wonko tagui Allah tagui tagui tagore nde jillodiri taw so ari awa sirde mataw ko noon famide inkar istifham inkariyu e laysa al amru kadhalik al hada wayano firti tanko Allah kañum tanko tagui wala yastahiqu al ibadatu illa al khaliq handane rewede sona takko o goto tagaɗo fotani rewede foti ko rewde qulillahu Allah won takɗo haali kulli shay'in kam taggi al hunde la sharika lahu dendidi Allah ma yalla kagal he wala sharika lahu to bangi dawal Allah taggo kanko tan goto fewndi goto wallani mo dawal ngal kanko tan goto foti rewede goto fotani wol wahidu kanko woni goto al qahharu polɗo jeyaɓe mum kanko woni goto bawɗo ɓe kamɓe fof ɓe goto fof ma mayi aduna on ko wiƴata ɗo ko fof mayi Allah ɓe ceerɗo kara e leydi he tawa hay goto kanko woni goto polɗo fof en anzala o jippini kanko Allah mina sama umarde asman ma andiyam kanko jippini toɓa umarde asman on bawɗoden hay goto fa salat ili awdiyatun calli ɓe gadari ha e fodde majji e calli ɗi toɓa ha calli ɗi fof kewa tan rufa maaje ɗe kewa tan rufa woni guesa walo fahtamala rondo a saylu wami o zabadan e nguufa rabiyan ɓamtika dow mima tuugi ɗum akoɓe kuɓɓata alayhi dow finnere jeygol a famide ibtiga gam ɗaɓɓidde yiyatin cuɗari aw mata in walla kaake walla ko dahmitorte ko naftorte kal awani a famide ida uzibat fo zabadun ko ɗum nguufa misluhu hono mum mislu zabadi sayl خبزه الذي ينفيه الكير كذلك كنا جنت لك يضرب الله الحق ألنا وقت ضرب مثال وانغا والباطل مير فأما الزبد تايكو نغوفك فيذهب ليها جفاء مير فامدي وأما ما ينفع الناس تايكو نفع يمكو ودم ديام نفع جوهر فيمكث نيب في الأرض ليد أنو كان الله كده مثال وي على ننددين limanaagal e keferagal hono waɗi way gon toɓo ɗo ƴiwode mawde leema ɗo ƴew ndiyam ummo dow kaaƴe ummo dow tule waɗa waranguji addora kurjuruji ha heeɓa duuña ɗum ɗo kurjuru o so fawa dow ɗona les o won ndiyam keeralam laaɗam ceer nguufa ka dowal wala wonama joni ko ndiyam gonɗam lesɗam ɗam woni liman billah nafata ko naftorte ko nguufa ka ɗum woni ko woppete noon keferagal limanagal mbaɗi kono ki misal kadi sa jaggi ɗo joni kanŋi walla halis a totti bayɗo bawɗo so waɗi ɗum nder jeygol o hayni ɗum ha wonti ruy tayi ha gasi a yiyat ko moƴƴani hen ɓuuri hen hewde taw kanŋe moƴƴo jillodira e kanŋe bonɗo kam amba sirru tafa joni noon wiye ɗum ɗo kanŋe piiri won taw ko seeɗa woni hen kanŋe sa totti ɗum baylo so waɗi ɗum e jeygol o dokki ɗum ko woni bolle puyɗo ko yaltata wona nguufa way dow ko woni kanŋe veraw ko woni ndiyam keelalam ɗeɓe heede less joni noon ko leheji less ko won limanagal Allah totti gonɗo tinɗo ɗum won limanagal ɗum won ko naftorta ɗum woni kanŋe pir o ɗum woni tore kanŋe pir ko woni nguufa ko ɗum woni ko koyte ni keferagal e limanagal mbaɗi jokku wala men
كذلك هنا داني نعم أكو جانتا دوكو يضرب الله على فينين يضرب الله على فينين الأمثال تندي نعم للذين ونان بين استجابوا نوتي بربهم جوما نوتي بجوما الله ركو أن تندي أم باون فامد الحسنى مجر أنا وادني للذين وادني بين استجابوا نوتي بربهم جوما نعم نوادني بالحسنى الجنة نعم والذين بأن لم يستجيبوا له بنوتاك نوداندو الله دو بنغون هفره لو أن لهم حسنة وادني ما في الأرض كون ليدي جميعا ففف ومثله قد يهونمم معه وتدائم لفت دوما بتشوتر به ما جب لفت الله ولكن لهم وادني سوء بندم شتلم الحساب حسبار فامدي من دنج حسبار بند ومعواهم جانم جبر دم تبر دم جهنم جنگل جهنم بيس بني المهاد برتتي تايكو جنگل نعم الله بي kambe heferabe jangoto yowmal qiyamah hakke ko fallere moñoto so diram odo aduna fof aduna ma petorangaaji gonde hen kangeje jamaaji fofo ngaluji fof hono dum kadi watte hen dum o totte hakke ko dafira catti ma jaran wiide Allah ngalam buudo fofo na naw dop danda kam tan wasu haysa nyamani mi yarade ko tabi naade ngol jaygol dum non firti ko haysa jogino dum ma jaran sawta ko hay hoore ma je hay hoore ma hebani heban hoore ma heba aduna dum non lagi yalla faaba sallallahu alaihi do bindande ha انجكن أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة وانتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم نحن من عائشة هذا روي النبي عن عائشة أيام يبقى ما be mati masudu kaba ko be dabbidini mango be mankini ga fondement annabi Ibrahim kala jaado makka handen an o de suudu no wonirni ko ussandu e dow suudu premier mi anda ko mbirnaage hedor mi kam wayata kam ko hirnaage shazir man balen ko ussa ko ni don hejirni mi kam wayata kam ko hirnaage de ala di non waydi andi yende ma o to hirnaage fodde balel gongel longel mi kam wayata kam ko shazir man wayata kam kono suudu ko ni wakko dum heeru hirnaake ci kamide tanati a wema ronka ande fu nyangi tewi ali ussa way kono mihrabe yelni way kono do wadani konni wadi ko mihrabe yel mi ngam ci kam suudu ta ko no ngonirdan ko gaddo ustira ci kam adan non ci kanam funnange hada nyangiram pam dum ko funnange kono mi anda ngal fodde ko ngal tan ko donki aldi nande funnange hada ko suudu non funnange a famide dum don woni be maadi ndi tabe dañano matériel ko wayi maade suudu ndu be ustinde joni nela sallam non yidum o yi nan Aisha ay ayib mabbe be maati be suudu ndu be mankini fondement Ibrahim nan Aisha yi an artirta dum e fondement nela annabi Ibrahim no wala be ko joni naati l'islam boyen so waji non tan wayi be murto jarde ngal ko addi hunde hesere nangam na be gonto hefere woni ko accir non dum do accir non o waylani madni جون عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من تيلاتي من نين عائشة نني نقول لكم النبي ما أراه ميتام ترك مدتشي استلام الركنين وقد فوجا الركن جديد الذين يليان الهجر كتب سود إلا أن البيت صنع سود لم يتمم لتمناك على قواعد إبراهيم لتمناك عند منك دوس إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية رواه البخاري أبرام أبو هريرة حرقوي لكن ما جم دفتن هم يهودي أنكم نصراني أنكم من جنگ التوراة يهودي أنكم من جنگ التوراة دم قال ما بعبرانية يبرت دوم عرب ونن يبي جلب نلا سلام وي يهودي أنكم كاراتكو وتنغون إنيبه وتبنيبه
mbiye tan ɓuri raɓɓe qisso ko minen dal min jaɓi ko jippina e dow amen ko min jaɓi ko jippina e dow mum ko jippinama ko tawri ko deftere Allah lamde ceerno jippina amen ɓurano onon noon gaddi min e defte onon kaltana min defte on jangga ɗemgal mum firtuna arabiya wawi wonde noon wawi wasde wonde noon raɓɓe qisso ko tan min jaɓi ko jippinama mon ko jippinama ko gonga nelaɗo mbiyeni ka ɗon ɗo oto mbiɓe peni oto mbiɓe kali ko عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا وذلك قوله جل ذكره كذلك جعلنا لكل أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا رواه البخاري والترمذي أبراهيم أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي نوح جانغو ما نودت يوم القيامة الله يا نوح نعم لبيك وسعديك نوتي ماما جمع نوتي ماما يا رب نوتي ماما نعم من شر نوتي دو خادم آيات بقى في فهم أمو نوح رندو غفون دري الله يا نوح نعم جمع نوتي ماما أنكم كنا نلنا ماما يما بك آياتني نعم هل بلغت آياتني فيقول نعم أها كي يتني فيقال الأمة لن المكمل بها هل بلغكم أنكم أن نجمع نوح وهالي ويتني أن المكمل كم ولا نعم نبي من ما أتانا من نذير من مدايد نوح ومدايد من هيدان شكل ما كنا فات شكل ما هو ودني بوشيت أون جاك نبي من جيان أي قوة من مدايد غرو جيرتين من جيان فيقول النبي نوح على أتكلم نوح من يشهد لك نوح هل سيد ما وندا يتني لك عند علي يدخل على بشر على بشر وانسا ويكان نوح محمد وأمته محمد صلى الله عليه وسلم لين يلمكو كم سيد جف دفتر ماكو دال القرآن ان جيبنا دو ماكو جانغاني لين ماكو ابنا ندرسو خبارام مين هفره ها ادنا غاسا ندرسو جونن وانسا غارنتان غارنتي كونكاي الله تبارك وتعالى كومن سيديجي نوح يتني ni mbaddi hefere be kidi nuhu weltan to be weltan integri won en badi intervention en dandi bo be ko jogorno bildem leñol gol ara biltam Allah wi on no kaldo ko pawdon mbiyen ko nelada men jangina men nelada wi kay Allah ko an tellin qur'an am min tellin be do Allah men wori labide non gadde on jangil faal nuhu bocciti no bocciti be gani عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة وأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة فصلى رجل معهم العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع براء بن عازب وي لأن الله صلى الله عليه وسلم في مكة أي مدينة يعني عند مدينة المنورة يهود ينكو بين كيونو دوما دي حاجه جهاتن اسرائيل بام جيتابي بي كما جي مدينه عند مبا تخديد ابي ديستيني كو بيحط مدينه ابي بعد نلا دون تاي كم برون هيو كامل من سبب جوله كوتو باج المقدس نلا فريت مكه اري مدينه الله يمبر ما يداتو سودي كاب سبب جوله وجيته سودي مابbe ngam wawnade mel be ngara nata dina makko wujjite suude fodde lebbi sappo e jeegom walla ala ko lebbi sappo e jeeɗi kono noon kanko weltaki hen kanko yiɗi huccide koto suudu jinna makko to suudu kaba sa fo hawne to asma mo yiɗi Allah yo wimo woppuɗo fartuto Allah no qad nara min ji takallubo wajhi fi sama min ji ko koyno damin ko Allah wi non ko koyno damin ko amen ji me kadi amen gandi ko nder berde ma amen gandi jidda ko huccitinede to ganduda to gowda to dum nan andu mamen kuccitina ton an kam hedde fad min tan ha juuti Allah wi kisse min jamiri mo hucciti suudu kaba fa wajjaha nahwal kaba on sa hucciti suudu bangi kaba joni noon gorko goto ari o wi ari ndira sa julde takkusa kucciti suudu kaba debbe gayni o fokkide mo yaha tan gorko o tawa dental kadi madina naɓe yes ne juuɗa ne kucciti baytul maqdis
o wiɓe he may on bendoride ga accama en mbaati kaaba ɗon ɓe jiltiɗo ɓe jaggi koppi ɗo ɗon ɓe mbatati kuccit bange funaɓe ɗon ɓe kuccit bange funaɓe siken en gari ɗon hikka masjid lati qibla tayn ɗon masjid so ari ha ɗum waɗi qibla ɗiɗi jomumen ko ɗon en gari ɓe jeehi toon de juuɗe yahat dental ga woni funnaɓe ga woni funnaɓe fof no waɗa qibla no woodi qibla tayn won qibla ɗiɗi tan kamɓe ɗo ɓe cikkitaki nde wiyata o wi joni julde men nana salan taksa hono hujjude kaaba kamɓe ɗo mbahelti e koɓe juuɗata fof hujjude kaaba an ibne abbas radiallahu anhu لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا هم يصلون إلى بيت المقدس أنزل الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم جوني نون ماتوا جولا يمبي بيجون إيمان لا دال صلى الله عليه وسلم الله بن عباس هذا جنلا يمرا ما يودتو بيت المقدس كوتو الكعبة صحابة بن إيمان لا دال anka musidɓe amen nde perɗe garɗen ɗo musidɓe amen julɓe huccitanaɓe ga e baytul maqdis haalaji maɓɓe timmi hen aɓe kuccide baytul maqdis joni kadi en paati kaba hawre kamɓe tawaka de maɓɓe allah ɗe matno woodi tawi ko iɓe anti bonɓe ne garana kaala ɓe kam perdini sen ɓe kam ɓorama ni sen ɓe kam kucciti ga goppi baytul kaaba ha mayi tawema ɗum so andi bamma ko hen mayi anda jindat ɓiya ko hen mayi jindat ɓe ndewi noon ɓe reeɗo heɓmi hen ay ɓe jala sa sallam koreji amen maayi ɓe nder ndeɗo o mudde kamɓe kabarma Allah jabti Allah wi wama kana Allah ala lataki yudi an yebo imanakum limanagal mon nde wonno ko yamirore tan yamirore nda yamirno en kuccitto kala ko juuɗɗon neeto joni yamirore nde itti on toon kadi nawti on ga fof ko yamirore dari ko yamirore huccinno on toon yamirore wonɓe hen ha maayi hen ɓen koye kamɓe Allah gon hande on so neɗɗo huccidi baytul maqdis on kay jaɓanta kono ɓen ko yamirore nawno on toon on goni toon ladde mon tawi mon hen aljana paɗ yamirore itti mon toon iɓe toon waɗe garta ga wona tawi ko iblis addano sikkeji e ɓerɗe maɓɓe ne bonna ɓerɗe maɓɓe go fof tawi bamum mayuni hen yedde sambaɓe kam dañi caɗele daña sohla e ɓerɗom so on sohla ala ittima Allah wi alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men gaddani defte ko nande Abdullah ibn Salam ya'rifuna ɓe gandi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum ɓe gandiri ɓiɓɓe maɓɓe weni wa inna fariqan ayna woodi fedde min ham maɓɓe la yaktumuna no suuɗa haɗɗo gonga o tawa hum tawi kamɓe ya'lamuna ɓe gandi gonga o ɓe gandi gonga o Abdullah ibn Salam ko yahudi yanki kono Allah moƴƴanimo nela sa sallam nde feeñide nelande o ari nelal feeri makka ari Madina o posi ɗum question ngaji jangguiɗum hakki o tawi ko nela tigui woni ɗo kanko jaɓi Allah ha laaɓi cer woɓɓe noon e keddi tan ɓen jaɓani Allah ne cuuɗa ne ulla hen leydi حتى ها بوم أن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني بل أشد لأني لم أشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أما ولدي وربما أمه خانت به سيدنا عمر نام عبد الله بن سلام بعد ما كانوا يهود يقول أن كمان قلنا كان الله عليه وسلم وإن لا نجيم وبطن mi andu ko ndala wonɗo te mi sikkitaki kamɓe tigi wonɗo noon no maaliji no jangtora e deftere tawrede non jiirumo mbeɗa andi mo no gandir ɓiɓɓe ɓe ni goni men fof joni sadi noon no fati ɓiim oyi balbom ɗaccu bom min gandalam e Mouhammadou no ɓuuri sattude e gandalam e ɓiyam so Mouhammadou kam ko Allah haali ko kanko woni ɗo jippina deftere mum sikki saka alata amma ɓiyam on nen makko ma jam fadi bismo toon goto goɗɗo o toɓɓe hen mi sikka ko ɓiyam mi inna taw mi jeeya daga to ɓiɗɗo to bom hay balbam ko gandumomo ko kanko Mouhammadou gonɗugol makko ni ɓuuri gandu ɓiyam sabi o wi arma nde debbo ma jamfima totta hoore mum goɗɗo ɓiɗɗo toɓɓe hen cikka ko an jeeyi to a jeeya famille ɗum noon قال الله تعالى على توضوي إن الصفا عين هاير صفا والمروة المروة من شعائر الله جاء كما لي دين الله
ومن حج البيت أو حج يسود كاب أو يتمر من ولا الأمر ولا جناح عليه بكات على يوم أن يطوف نو بانغتو بهما إمجي كان جديد ومن تطوع كلام وقتي خير المجر وإن الله الله شاكر كو جتو قال عليم كان كو غان يعني دون يبه نغانيانو yaade safa e maro walla bangal suudi ka ben sabi taskanode hefere ɓe ngaran ma henne mbaɗa hen ɗum ɗoji allah noon wi wangade ɗi koye diine allah jeeya kala man jaaɗo waɗi umra walla yeehi makka yo yaa safa e maro yo wango yo andu ɗum koye diine allah jeeya hefere ɓe on addana ɓe on salteji ɓe ma rewɓe kam on nawartama ɗum عن أروة رضي الله عنه قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف المسلمون وإنما كان من أهل من أحل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة وأنزل الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول فكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما قال الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن فأعجبه وقال إن هذا العلم فقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان ألا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقول إن هذا من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نعمر به بين الصفا والمروة أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر هذا فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء أبراهيم قال من أروة رضي الله عنه وي بيان من من عائشة قال من أروة من عائشة ما أرى من بيان على أحد أنا وانا دو نت بيان بكرنا وانا دو نت لم يدف بين الصفا والمروة نت دال كنجوي ولا يهي أمر طيب ويهان سبع مرة من بيان هنباس من أم جمها بطل الله شجر نجلاي من بوم أما أبالي الله أدوف بينهما من بوم من ونداك بوم تبيه مكة من ونداك بوم من سبع مرة يا ترى نين عشر يوم بيس ما قلت عندي ورخص عندي هالي هالم بنك هالي هالم مقول له عندي مسلم كم أورا كره أورباتو كوبي ماونم عشرة دب ولا مين ماونم فتوان كوبي مسلم أكو كوبي عن بينجلب عندي هالي هالم بنك كالب بيدا عن سايه مكة أمانغي ما يهدا سفاي مرو تي أنت ما أمبات أكو سنر يهاد أي فرق على غندا نلا سلام بانغي يهي سفاي مرو جلب فو يهي سفاي مرو وإنما كان من أحل لمنات الأطاغير كان حالك كان بيتاك جينو دum ko neddo gardo harminani manata sanamuji gonno don gardo ne harminani sanam on hada yaade don ko jam sanamuji manaka hajju kay wala umra ala ay hasba mar tik allati bil mushallali la yadufuna bayna safa wal marwa gan arda karmin karminani manata taaqi manata sanam ben goni be jahata wadde ko biida ko tik اسمه سلمين إذا جديد طريق من طرق المكة إلى المدينة كانت تعبد في الجاهلية أن سنة من رأسنا بانغان جمال الجاهلية وأن هذا الله جيب لنا كلا كجوي لسود كابا ولا ودي أمر بكات الله يدوم مكو نوانغ رشود نوانغ صفاء مرو ونحن كان سنة وين نبير لاني آن أروى لكان ما لا تنون مع البيان فلا جناح عليه الله يطوف بهما البيان ندن كلام من جاء أمر الله جاء مكة بكات الله مكو سو بانغا كي بكات الله مكو سو بانغا كي أنا كذا أنا سكان سن الله بينك وان جاء أمر الله وان جاء كجي سو بانغا كي سود كابا بكات الله مكو وان أوي وان يلا bakat ala makko so wangi bay ni Allah bakat ala makko so wangi bay dak feto ko wangol sinno dum la wonano ko bakat ala makko so wangaki wonano ko bakat ala makko so wangaki den woni fuynam kabar maji famdinam wala ko bakat ala makko so wangi ma di bakat ala kono wiyan so wangaki bakat ala wiyan
قال الزهري جبي وذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن قال كلام أبي بكر لعبد الرحمن فأعجبه من فهم الحي ونفي وقال إن هذا العلم إنه كندل وإن الأجنال له كندل وإن من وربنا قال ورب يبقى كندل قال إنما كان من لا يلوف بين السماء والأرض أي كل شيء أن بيا حتى السماء والأرض من العرب يقول بيانه إن هذا من أمر الجاهلية وبن بيان لو ko majji en ko be jahanna saba e marwa yon l'islam ari wala en oto nandi kin den e mabbe kam ko be bembi nal ansar dum ko lansar yan ko inma umirna bil tawaf bil bayt wala nu amar bihi bayna sawa wal marwa en jamir den en ummi madi lansar yan ko be jamir ko wangal sudu kabadu kon en jamira ka yaade sawa e marwa fo tawi laaji Allah jippini Allah wi inna safa wal marwa min sha'irillah e ngandon safa e marwa ya ko ma liiji diini Allah kala kam kajjudo yahan safa e marwa ngam hajjani ngam yehi tam wadi tourisme tan arti ko naddan safa e marwa ko rukunu ko sallu e caddi hajju la bodde jaha ayahan sa yahan tan yahan قال أبو بكر في هذا نعم فأراها من الله نزلت في هؤلاء جبت في من كانوا لا يطوفون بينهما قبل الإسلام نجوك مبي إلى أجل الإسلام مبي ونجحتنا صفاء مروة ومن قالوا أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالسعي بين السعي إلى أحد الإسلام مبي فتي دمبنا وبين جهت من مسود كابن بيكاني من جهتنا صفاء مروة وبين جهت صفاء مروة بيجهتك الإسلام نعري وبين بينا كونتينير نون تاينم يهدا الإسلام دبان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله رواه النسائي ومسلم والترمذي بسند صحيح جابر حالة قوي dan minani na rasul sallallahu alaihi wasallam da ummi makka wari madina da wango yi masudu ka bala bi o jangi Allah wi o takhidhu joge to de makam ibrahim sallallahu julli so tay neddo wangi masudu ka bala bi makam ibrahim do to julta dar madina ila tabbi on sa musuda hayrde faya safa mar ko jonni nelaade juuli cagal makam ibrahim o arifa hayrato o buusinde o yalti o fayto safa mar deno yetti mo wi nabda o enen puddoro bima bada Allah bi sabi Allah wi inna safa wal marwata min sha'airillah Allah wi ko safa wadi hal o don hen marwata wadde an gardo yaata safa marwa gardo ko safa ayto haada safa ngam bay dow hayre kuccuta ni mi gam way gam gono hirnangi ni kuccuta suudu ka bo non to ko dan juude man duwa andara suudu ha juude jippoda jaha faya marwa nani goddo wi gam e lego tamer jego meter ko feccere kilo set sa yettima kade marwa ngabba dow bayan tourno ni kuccuta kade suudu ka ko ayyata do ma na wada ma hatete kono do tan tolli dar daga duwada na dañi goto e dar ko jahata kono akon sawa marwa caangol na hakkunde so ari an gorko a dogat taccangol hande noon caangol ngol ubbama waɗama no boleru ni waɗama boleru mahama ni ha towi dow to mahama ha towi waɗama yetno mon ba anna ko finna ko bildi bilam kilimaji waɗa hen ani ɓuɓani hoore ma tampata a yahata ta a tintani joni noon ɓe mbaɗi way kono leɗɗe ni kono ko lampaji verteji waɗa ay ƴaw lampa tokki gila misal gila hado e piido yaran ha to oy bande bana jonno so ari ha do lampa verto fuddi do filti do wonno caangol ngol caangol natti hande wada ma karajo danama hada kono lampaji di tubi tango de misal tubi tango do wada lampa tan yarni ha to a dogat na dogat an to de bonon sincere sa tacci jara ses an jetoyda umurda marwa kadi sal arta kadi enen kam fadde ko jangoden sal arta mi marwa da fati safa don dogata kon non won laabi jaar don doge laabi jaar don doge tegi ay on sa jom kadi ya faya safa ay safa ay marwa goto kata di ha won jigi timini ta ko marwa ka e downo mi kam hakilam jaggiri safa o heedu ko bangi wor marwa heedu ko bangi rew mi anda tan ko bemdo on nan non mi kam non jaggiri Breve. Kalau orang kan galak terus an Asma binti Yazid radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bismillahil a'zam fi hatayn al ayatayn ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa
وفاتحة آل إمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح أن جون أولو قال له دمال حديث أنت بفرد القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فردنا القرآن ولبتنا جت أولو آية وديو جت آية وديو جت آية نعم تفسيرون قال دمال كنت هذا لبت كان أسمع قد بويتنا ونحن في أبو هرسيد يزيد رضي الله عنها وبي النبي بسم الله الأعظم عند الله مولد دوني في هاتين الآيتين الآية جديدة قولهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عند الله مولد عندك وضع آية بعد ويندم ولا دوار هذا من مجد فيه سبحان الله دال جانتي بسم الله العظيم أنا سود دال وإلههم دبتة من إلههم دبتة واحد لا إله إلا هو دبتة دوغان على سناكم وانا كم الرحمن كم جميل من هو الرحيم جميل من هيري وفاتحة كده أودتين آل إمران سورة آل إمران كده وهورهم لكم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد إن الله إن الله أنا كده ما شاء الله أنا كده الحال موت سلام الله سلام عليكم إن كثر فين نحن دفاس نحن دفاس رواه الإمام أحمد عن حبر الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه حبرنا مع أبي أمامة رضي الله عنه وبي يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن الله مولد يعني نقام ذا سو ندري عمل أجابته عند أري أشيمو جتات عند أشيمو القرآن بقرة ننتون إن جنگي إلهكم إله واحد فآل عمران إن جنگي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة الآها لكم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وان كان يكون يد أشيمو جتات هذا بقى اسم الله الأعظم رواه الطبراني والحاكم بسند حسن أول أنا بين كتوس بسم الله بيك سنكن به kita hal ni bila konflik ono upot ni dulu tak berjawab jawab saya naik budi dia terus jawab angkat saya naik budi ini tutut Allah ni tak koyo nan no ini neddo findo galam ne vendori nande kam jamaaji di njuli kon wobbe kanyum cikatan ko andi ko jamaa tan julete ala jamaa ko dental yimbe ngal sera yenana jamaa suud Allah yimbe njuli jehi ndawi jamaa suud ko tan o mo dangal ma tan moyla fa jamaa lew ko baragal haji was andu ajula suud ma julta sari dental gane wana dental wana jamaa tan ga julta la jamaa ko tawata tawaga yimbe o sari tay jamaa jula bodda ma yalde an ko danda jamaa te ala wawna julde galle ma gillangi fudani moyla jaha yetta ta maw yetta ta nangi fudi dum ko wasi andu wadde deke neddo wona non foti wadde so yettima o anni to mbeden yoba non julde wadi ko tottugol e jobgol julde kadi kala waktu mo jida jogi ko waktu mukhtar e daruri mukhtar woni wiya tuggude gila do ha do podda wadde julde be sa wadi en der do lombere a jabante a totti bekeda kado an wonde respect ko kalfina da ko on waktu so benni deuxième waktu ko ƴoncorɗo mbiyata saɗa yaha ha toon yatawa tardu ko gantu on saha chef de service mon wasa waddema hebbata eyyi chef deno waktuji way kono min mbiyeten tan an ko hanma arde ha joni witere konɗa joguima ha witere ɓe ma jafoɗa tawmi ko circulation ne waɗi ne buusi circulation ne buusi ɗum haɗi ɓerɗo o jaɓat mo jaɓatma gantu mandi oɗo kalde waɗi circulation wonna kono tawi ko fijirde mo andi ko an sali no wayata ande moƴƴata ɗum won waktu ƴoncorɗo o saɗa juuloyo toon yataw ko gantu ka ɗañinoɗo walla ka jejjinoɗo walla ko nandi hen
joni noon on ɗon waktu cuɓaɗo ɓenni waktu ƴoncorɗo ɓenni kadi ɗiɗi fof jalti ha laaɓi hanti waktu ɓenni ha laaɓi ɗon joni kadi o anni to ko jobdi hanti wonti jobdi wonti jobdi hanti ɗon saɗa juula anni to mbaɗena yoɓa subaka takosan e joni tisbar takosan ma ko ɗum woni arde takosan tisbar juulama takosan ni jogoɗo arde kanjum fof noon jaadata tisbar ɓennani ha juuɗe han tisbar ɓennani waktu cuɓaɗo on ɓenni cuɓaɗo kam hande woni ko ɓenni so ɓennani kam woni ko ɓenni ƴoncorɗo noon hoore takosan ɗo woni ƴoncorɗo tisbar joni noon sodirama ɗon ɗo nangue gue mutani saɗa juula tisbar ma nangue mutani taw gonɗa koye tottuɗa yoɓani taw saɓɗi ɓennani kono noon ko waktu ƴoñor taw ko an tawi tan aɗa yeeɓa football ha nden a dañat bakkat a tawa a waɗani respect ko jamiroɗa yaɓat ko a welsinima a tottat a yoɓani kono a windanta bakkat sawdo hen sawdo e julde sodirama noon nangue gue muti nangue he yoolima tisbar juulaka taw takosan juulaka taw la budda saɗa juula anni to mbeɗena yoɓa tisbar mi anniyima yobde takosan la budda gandiɗa so annima tan wiide mbeɗa totta a naate kocce a totta ni tottugol waktu ɓe ni yeehi waktu ɓe ni wayi ko noon kadi to banggue julde subaka madama nangue gue yaltani bowon taw koye waktu gonɗen ha juuɗe ɓe mbiyata tisbar ni ndo subaka ɓe joguema konguɗi won wiɓe subaka jogui tan ko mohtar ala daruri won kono haqiqa ɓuuri jiccude omo jogui mohtar omo jogui daruri mohtar o ko guila niɓɓiɗi juul subaka guila niɓɓere ne heddi ɗum woni mohtar so yeehi ha guite laaɓi cer a sowino ɗo eta karamatu on nangue yaltani ɗo ko daruri o jaɓat joɗade e benna subaka ma ha wona aɗa yiya ɗo foof aso nangue yaltani kam ko waktu ƴoncor kono noon sa juula oto wi ayi wona jobdude koye waktu gonɗen ha juula so nangue yalti aɗa darangue angue darma saɗa juula anni yo gonmi koye yobde waktu ɓe ni ɓooyi so nangue fuuɗi waktu a yeehi lawol mum saɗa juula anni to mbeɗena yoɓa subaka ay ko ni annirta yara namdal ma wattay o namdinde ko julɓe namde no moƴƴi neɗɗo andata hunde ha gasa namdo walla julɓe moƴƴi wona an famille ni kala hen kadi ko haala neɗɗo o kapta ɗum watta hen hakkille ɗum kam wona naati e dow kadi goɗɗum voilà e namdagal moƴƴi jigi namna affaire virtuosi wasif haala yimɓe nan virtuosi ndirdirta ni eyi joni jomum wona e mon daɗe hen jaɓe joni ɗon ko jomum timmini kanko timmini walla timminani ay kañum de so tawi tan ko seeɗa yal kam ɓe mbiyata ene yaafe en leeɓe cifo neɗɗo o sodirama joni aɗa gon astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ha saha fof maga hen seeɗa kono no kam hakke mum ƴiɗe koyti somi tawi allahuma salli tan ati afina surtout ka ɗoyngal woɗɗani ɗum ene yaafe kono so wonti aɗa wayri ɓe astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum tan aɗa deeƴi ha ɓe mbiyoyi allahumma salli ɓe naati atinani ɗoyngal ma tiiɗi ananti alay sago mbirɓeɗa sabi astahfirullah alazim alladi ɓe gonno ɓe mbayliti ɓe sawdu mbaggu ɓe naati salatu to atinani ha juuɗe an ka jaaɗo a yeehi ɓooyi aɓe gona salatul fatiha salatul aɓe gona allahumma salli ha juuɗe ɓe gara la ilaha tan tawa fini kadi nanga yabata kadi jaaɗo ɗum ɗoygol ngol hoyfi ne wawi yaafe kono ɓe aɗa wayriɓe ga ka an aɗa dañi ɗon ko ɓooyi kamɓe ɓenni ɓe naati e ruknu goɗɗo atinani ceerno waɗa feere ƴeewa yoɓ on to jaaɗa noon famirɗen de noon famirɗen inchallah ɗon ngol tiiɗi hande so ngol tiiɗani tan so mbi yoɓe mbayla sawru maɓɓe tan atinat kono woɓɓe hen sahaji ko birdat ha ɓooy tan daƴƴe min da ɗum heɓa min hoɓe daƴƴe ndiyum wayata ha ɓooy tan tan kentek tan jom leƴƴo daƴƴe tan lawol goto deƴƴi tan noon heewi ko finde woɓɓe hen deƴƴe tawtinani woɓɓe hen kam hayso ɓe deƴƴi ene continue ɗanade on kay ma yoɓo wamma kakinde seeɗo ɓe deƴƴete tan o ɗengƴo on kam waɗani kono woɓɓe hen jomum deƴƴete ne continue ɗanade ene continue ɓooy yeehi wonno koye nder yimɓe kam ko sori kanko jom yimɓe kala nde yimɓe kadi to noddat mo wi an wirde walla ɓoye jomum oye Cheikh Tidiane neɗɗo fotani jooɗade hutta Cheikh Tidiane yimɗan oye fotani huccite Cheikh Tidiane aɗa ñuumba poɗɗa ɓulluddani ma dow hemɓe fof ɗum waɗi kanko so yimɓe kaldi tan kala wirde an ma an a wirdani ana wirde wallahi enen ponta koye men enen ponta koye men ceerno yimɓe joni ɗo tan kemli koye mon tan mbaɗi tan maykini tan tan wirdude tan mayki poɗɗo ko jetta poɗɗa ko wulude ha dal ma daro an aɗa ma en fotta ka yettaki eyi ɗum woɓɓe ganduɗa Allah tagui ɗumen kañumen ko noon Allah tagui mbawata daddu
on sawi aɗa ñemde an saɗa yewtoɗo joni dalmako dow wona no foti wonde ɗo e jama men ɗo ceerno habi yimɓe ndirde hakkadi min jeeyi min tawi yaw woni ko to woni ko galle to ceekewi to ɗaybata min jeeyi ha tan min nani ambo wiya wonde so tawi neɗɗo ƴetti portable mum waɗe poche mum ambo huɓɓi ngal julde makko boni kanko taw so ngal soni o bonni julde yimɓe nanɓe ɓe julde ndum ɗum ko hunde haala mawko ceerno sabi dalil majjum o teski neɗɗo nde habbirde no huccita Allah no juula haqqille makko woni koye Allah so portable ngal so ngal soni tan o artat o arti gal sa jogui noon ñaw tambita ko maayi te dabma ko sohluno mbiyata ko jibini walla ko a sohla taw on mbiɗon neldima haalis haqqille ma arata goɗɗo foti ɓeɗa ko jeeyi walla ko sohla yata kursi o duwa ceerno ni wonde holmo portable ɗum somi caggal o yimɓe kirsi haalande mo ceerno oy kanko omo andi hoore makko ɓilmo ko woni o filli o ceerno on ñande seereɓe heeɓe taw ɗum ceerno saggiti saggiti kay ceerno abde ko niwi portable ma tan saɗa waɗi ngal tene poche saɗa waɗi ngal tene poche angal huɓɓi aɗa teyiɗi aɗa tini ko julde ma ko boni julde ma boni an neɗɗo kam julde ma boni so ngal soni noon julde yimɓe boni an ɗum bara eli min tan siraj ba siraj ba weji min jeeyi ɗo min ɗoftamo kanko men gila so wonde men o ara ɗo min jeeyi noon min ngari toon ko elle o ɗo ɗaɓɓanno oɗo juddu wi ceerno Sidi Ahmad tan ceerno Ousmane men on dartan ɗon kayitaji min jaadi noon ha toon amin jooɗi portable am soni ɓe kepti gal wallahi nden o weli gal ɗo tribunal ɓe ngari ha toon tribunal ɓe kepti mbiɗo joni ko ma altine londi garta ko an londi sabu alfimas no jalani londi gartanta portable ma mi joni mataw pompi tan ko heddaɗo ɗon mbaɗa ha londi joni ɗo ha bateau o gasi min jalti min ndewoy toɓe tottiti kam portable ni min famoy noon ko mbaɗi koko luwa yimɓe fof joni ɗamini komi heɓtata ngal kono noon bateau fusi tan min tartoyi ga tan o totti kam portable jaami kono yimɓe kam cikkata ko no wini ko noon wonno ko luwa maɓɓe ay tan kufnama jagga e jungo portable ma soni a watta ɓe kefta joni noon suude Allah heɓude hande ñande fof portable ne ceerno ɗo ñande Allah ɗum ceernajo ko ni portable ma so hay so ngal sonani an huɓɓi ngal tene poche ma aɗa andi koye julde paɗa a ñifani ngal julde ma ko boni an so ngal soni julde yimɓe boni fof ko an roni ɗum yalla dande amin Fatiha salatul Fatiha الحمد لله رب العالمين